Whaataro whātu I le mato whaase tolu fo I hoi le nia fiafi le songa I le le songa I le whawhiangainga le Grace Point Community Church ta whamafi ia le ngata lea Mount ia songa fo whawhiangainga Efeso Fonoti o le ta Grace Recipients Community Church ia le ngata lea o le toina Grace Recipients Community Church ia Sione Tatupu ia malo li soifua malo le lang ma fo le soifua I sunga tonu le tanu le usune fiafi le mo lo soifua langi ma fai kakusi ia te manatu mo mai tau wina li te leo I tau o lua whawhengaingi ma meni o lotu ia po o le lotu o le tua wanga le loku ai vo o le fisili ai sea whenga ka I nisi o whai launga ia po nisi fo tangata ua tauta ua I le whakilisi anu iona po nei o na Tautino a wa onga whainga tā le tuspai ia mo se whakaika inga fungani same-sex marriage ia peo ia se o le fesilina mo I tātou ka kua makalina ia fiafi le ame whenga kai mo whai launga ia ngisi foi ua lava le iloa le kuspa ia ia ai le mwhaingo Tautino sa ia onga ia tu pitore tu spa ia pe ha o te me feeling ia mta o tele ia la pe o le same sex marriage ia policia o onga le tu wana o Yesu le ala le lanki ia la fokuier ko va se to ia poi la pe o le feeling tato a matarine fiafi malenga fa alon fau masolo I mafu anga ke longone mafu nga mi ai sea ia te longono le ole wangalo si pasa ko me vangale o fesilia tu ile mia pe ona ta was same sex marriage silia tu ko nga silia wangale le a se tala tu spa ia pe se anga sala po le a so mana ai ka milo solo mai o ana mangingo faingo fier kara ku spa ia ma kara ku spa ia fenging tu ai le levitico fe mai o se mea inosia it's an abomination la ele fa sanga o ele tani ongi ka o como ongi moi malistani va pena fu fingi ia sa fu fering fu o mera me kas ia Roma granito ia alanga ulo o ke lo alanga kami va penga ia kanga memo mo o pala ai o le fefe e fa nga me la ia fefe nga ia aku va sili per kala pole a Timoteo mai o le anganga wa mai ia tatu o le se anganga Efefe o le anganga e lotu tele ai ma lo fai ma fau tonu ai dongo inga la fo linga mai e ia le avanoa e le o se kersi ango ka ngai alo ma fefe e ka o kingole le mea mon ia o le si mea po o le loa foi o le onga ma le matu ia o fatonunga to pitola al tu spa ia pe o fatita inga ke mai ia man meso afa pe se fai au se fai au fu ngale ua maku e ko akele fengu mera le kale sia ka ua small like a celebrity ia e musu el ko lucia nga fans aja la ngala lo ke lo ka kala ko loku e fia le mele po la e ola le mele pe kalia le mele a como se ma fu anga la kamainga va venga nga fe ile ma fa e ala unga kamilo makami solo e ngo male Tautino sa o le mele mele e kuspa ia yeah you know I think le movement le pe va vuli le calfa sul pito pe e le mau ke le aku solato ali mai mano si anga voi
le I kile foi langi ma faufaunga o le sa faianga I ele pela o ma kemingi o matua ma losi ai inga ko la iki. It's a very minority group. But they're very powerful. You know, ai o le mele pe le upule o le o faonga la voi ni timi pe vo men kupu ya folau. O le upule a fa Britania vo le exclusive. No winga kaunga ai ya ko kusanga ka umai le langi. Ai ya tu tusa tangata umai me uma. No mera polar ko inga kanga kai oe polar fo ko inga ka ko unga ye oe you must be e kawanga ye lo kusalo wa ya me uma and once in eva game me once e kalango is ka against le belief nga o ke le alo wa fainga you know ele ngaka inga ya fainga I o la vasi o manga ia wo mai e loa au fa pevanga ka fainga ku la fongo and this is one of the reasons why la yona fa itete vo iskaka ile so o la fo ile fainga de mele langa there are laws e protect ila ko o from the circle of Christians and Christian preachers, if you like. Christianity is all about loving everyone. E ke ne fa singo lima I stangata pola lavar ko inga so from that perspective e ke malama fo but I think you know or ko inga mga fa pe ka wa malama le fo we are not against people we are against the practice we love people you know no matter pola ko inga kulanga na I ka ai o le ka ku ke kalango fo ile I mea ele tala fe ngai ma le fina ngalo le tu ia o le facilite le ava pe ngai pa mo se unga di fa pe ngal ka ko o le ale approach o ele fifia o ele faila uma e fai ngai mea inga ia mawele ko nga me voile te mawole tangata ma e mawole nganga ya ungoa a ele o le fi nau ia malo le fi nau nga ai ia mango malo inga le nganga o ngaka you know it's not necessarily to win the argument but to win the soul. How can you do that? You know va verify yeah o kasi o mafo anga le o ngapi pala ai to tele ai ngaka wi ku la fongo e pui ai me ya va pe foi la le ka mo foi la le o ka ko e ka fa ali pele lofa I ka ngaka but the Bible is very clear so I think Piko wai ole fisili fo ngale ole kawanga I poleare kala kuspa ia longa it's not more like kula fongo la uka ko dor kula fongo wa e malu aka kai o pil kula fongo pa ai ole a kongu la le be ka uma fai ele fai fea e win le so de kau pe fa mamlama per kuspa ia pe yesi wa ongo ole mau fo ile I kan ole same sex me ole la ke minga le mau le I pe fa ma fa ping so on mo le lofa First John the chapter 4:7 ma ba le fa my God is love yeah as if say le fa minga pe ole lofa
ia o fisidi la nga fisidi ai po o sa o le mau le fa o nga ka ngi a ko ni nga ku spa ia pe ka ko kulinga ma ka pu de feeling ia emo ia ku la fongo ia ka ku lo ai ma lo ku la fo ale ha sa o nga ku spa ia na se kana fa fi au ye me pe nga sa ngo le la o me ngi lu ngari which se ka mo picole advising o ka ngi fa ale nga o fea na le ka ke fōri i le kulanga ia a fa pe fu la le mai maudi God is lang fa fe fea ka ko fa sa o ani i fa le nga de pot kus pa i se si mai o kana ngoi kulanga I think the most loving thing a pastor or a Christian can do is to show them the Bible. Because fa ke ka ingara ne o mai ni la le nga li ile a fa finge mar finge we gotta be careful with for kala le a polo le fai pe o le ka kangon mafu anga la ka milor kala vi fe au instead o le tautino ia wa pe o si ka mo yes o no ka ia pe se anga sala le sex same marriage ia ka wanga yes o no ia ka milo solo la te sa o nga so now fakikainga well let's take that as a fakikainga nelo melo nga ile kamalo por finga pero o nga kala at the same time ia per kalwale pe kelu ia mautali ka ko a tali tu langi tali male lofa le nga kala the most loving thing a pastor or a Christian can do is to show them the Bible. Pevelar kala Yesu ya maila va me o koko ke lofa ia of course ko ke lofa that's why we tell them the Bible la femme kala Yesu a lofa ke tausia apolo inga so if they love Jesus they will do what Jesus wants la me if ngalo Yesu ele manga Yesu le me la fai so au mai you ka ke fia manga o fia faula ina le nganga because these two cannot work together o le faula inga le nganga and they still do what they're doing they have to take one a fia alu le langi pe fia avem Cristiano you can't come as a Christian you can't come as you are and stay as you are come as you are and expect change ele mfainga alu le langi maloko lua kusa changes you gotta take heaven or leave heaven and leave this or leave this and aula le me finangalo Yesu so per karonga le Paulo fe mai o te faavia vi e itangata okay manga o e win le favor tangata mera kala Paulo I'm not like that if I do that I'm no longer a servant of Christ longo winga la you gotta be careful il popole offend kaka and ala offend earlier too because sometimes we trying to please man per kala polo and at the same time ko le please lavale too so le winga kala if God is pleased with us it doesn't matter who throw trash at us longo fia lava kanga la fo e sa o le tulanga male tua e please ka ko le tua and they are pleased as well fa ka inga pio mele ka fia nga nge ma tua inga ma all sorts of accusations ala ia lava la uso ia la fa malo sin mai I ka ko vai le fai ai e fu ka mako ai ko ile fia ya so pe ka fa penga singa principle of ai e lo tangata ka lo fa ka ko fa fia tell them the truth and the truth will always be offensive over the truth here ile pe fo ka ko ala ngam skanga ka le me lo ki o lai I feel offended but that's what the truth does fa sao ma fa aliali lo tatu leanga so a koe foi mai ala la fsida pasa a se ame e Camilo e folinga me lau sa lo Paulo o le fa fia I tangata awa kuma mai nel poleale se tala ale tua Sione Tatupu
ole papita uli le fia ngai nei mo e kalesi te nei ole ye me pe ole le na sa mo yesu ya sa family mas me Efeso Fonoti nei e ta uola le matua ta tu le upo le tu e never you rather lose the vision than losing God. Ora we na so sonia tu ni pe ta jom ta pu awe ta tu te mana na oilenga ai le onga umala tu te talia me so kau si dia ku ka ko mau pe ole tu ka ni mangai lo ka ko pa peli le nga e sa ka ko mena you know why in Kadesi avoided me why would a same-sex couple come to church? Why are they here? You know, avape e lole la ko ole anga sala le melea ora me wo me luku. You know, for me, there's something in here. It's the why they came to church. E yele me lai ma fau yai nga ringo mai luku. You know, and what is it? I believe that something in them is telling them about God. Otherwise, they wouldn't be here. And this is why we have to, for me, you know, that's the question for me. You know, e ka kaueo nga exercise the wisdom. You know, in Amelia, instead of telling them outright, we have to use the wisdom because for me, they came to church because there's something in them. You know, but there's no other way. We have to tell the truth. We have to say what the Bible says. But at the same time, do it in love. Do it with love. And I believe Marikau exercising a voila le lo fare kau kale ku spai le lenga pi kau fa alo is but whether we exercise love the truth still has to be told but it's the way we present that it's our approach are we doing it because of the facility, pola avapeo Yesu le sau ye ola kala Yesu e fai le That's a really good question. You know, but for thing foi le a very se uri le komi yeah for thing le ma ko ma wa what did Jesus say le Jesus ko yeah komi no you know so we have all sorts of for Ilya, but at the end of the day, the truth has to be told. Yeah. But it's our approach to tell the truth. For Ilya, you know. And the truth is, Ilya yes. Yeah, but she came me. I'm a Kangamin midi for Ilya. Yeah. Okay, hello. Mero ka kokala because today o me kupu ya songi ke me ka nga o e kalesi malotu I le hotelinga wa comfortable kele Yes. ia le anga sala I kongole you know what I mean wa sa wale ia ka la e ola le anga sala I le loku feeling that's okay. It's okay to live that life, you know. It's okay to live a double life and still come to church. Yeah, pero on fait le menga il melo le fefela ou le Tautino le mea mon. Enfin, il ka karango fo le tout la fono.
don't forget what Jesus said. Mekara Yesu. Isa waina o tau ona lo ingoa. O lan mena karango ke au sa wainga fu. Le ya langa sa wainga o ngol tato molimau. Molimau la nga le ya la inga alo la uli ia. E ka o kingo le mea moni. Mea ngai ola le le ia ia leska haka. Ele ese upuia, ele ese ingosia, ele ese a fear to la fono. It's always a fear of man. I want to read this Proverb 29:25 for me. The fear of man brings a snare, but he who trusts in the Lord will be exalted. Ole fefe I tangata e tupu aile mai lei. A ole fa tua ia Jehova. E fa mamaluina o ia. See, kakfai unga e fai e fua ile mea lea. I like the word le whaonga o le snare, o le mai lei. Le winga langa lau kala wa comfortable kele ile ami o le anga I kongo le loko. I'm not saying upa ia mpo lea. Le winga lau kala koe ngā mea vunga le ola lava le o langa le epe ele o le mea ngā la fe mea kuspa ia. Taka ika inga la. O loku lai lo loku e urunga le I kamalo, maris kamalo. Alu le loku ia sa uma. I wonder what that faith I was preaching. Alu le loku alafu ia lo feris kamalo. Alu le loku o fingi alafu ia lo feris I fingi. Oh, that's a snare. Ole mai leile me nga is a fear for lang me kara asolmonga. The fear of man brings a snare. Ole mai le e ke koe pupula I fola oi. Yeah, what is in me pasang le me ka ko. Be afa pe I think the key here of fear of man, we love men but we don't fear them. Yeah. And if we love them, do what Jesus said. Ole ale me Yesu fai. Tell them the truth, which is maybe a ki nga ma offensive is kemi, but pelo karafekso. The Holy Spirit can only work as we present His truth. Saungi kakang sala ka ko le Upu Moni nga, and at the same time lenga lue lenga pa ia le tua pe long fel ka ngap sisi e lenga lue lenga pa ia le tua I fafuaku malanga upu. His Holy Spirit has to go with His word. Amen. Why? Because He's the one that wrote the word. He's the author of the word. So lela akong offensive ka kola unga faku ole sala me nga ole homosexuality. At the same time la fo langa luele nga ole tua ngai lo fabricate ka kope alter ka ko le gospel our loosen le power. Yeah. You know, per kala polo ki isa ma upu lelei ma upu fancy ole manna ole tua so ya ola ia maybe ika ya ka ko ngai o le vaso lea la mo el po langa lu lava le hanga le tua ia ia uma ia we're no longer enemy, we're friends. Ia peka fa pega ia il mele tupu I o le like sa o le fefe ka o le memo pio sa unga yes le wa ke dinga yes fear of rejection, fear of his reputation, fear losing of friends, fear mea umalavanga but fear le me vanga fa pe onga ia narrow minded onga ia mean onga ia but those people don't understand. Maybe now they don't understand, later on somewhere down the line that same person na musu e offend lewa e offending le truth will later come fa fikele ai lo onsa fa fikai ai lo le fefilta o mai le Upu Moni, you know, things like that. But the best thing we can do for sinners and for the world is to tell them the truth and trust that truth will do His work. You know? And having said all this, I think kele lava o lato o e relationships fape kwale fifi angeme o yes you know if pa pe ile ka going avoid la ko ia le ka ko le fatu tuang ke siano, and that's why they engage in such activities, because they don't believe it. You know, adeko ka ngo avoid le very very mo
se mea foi le ke ua kupu. But okay, lo ya uia ko ke lo la to e relationship fa pe ele o lo. They hate it. You know. Ai fa pe la ma o le loku. Ko ngua ngā fefi. Di ka fai sa o fefi. E fa pe lo sa ngā. O la e o mai o fai sa o ola kala le ka mai fai ai le a person le logical me a fa pe someone can still be a very influence fika in community be a great preacher, eloquent speaker, and still not Christian. That's why he fear men. Langa lafe mai ia polo Timoteo o le nganga mai ele se nganga e pala ai o le nganga e loto tele ai alofa la tell the truth fa melola ia le mama fau tonu ai me nga lenga le tonu ma fau me nga lenga le alofa me nga lenga pala ai. Why? Because you don't have the spirit, and the spirit level mai polo le nganga e ma fau tonu le ma fau tonu. Don't please men. Don't entertain men. Preach the word. Please God. You know, he's really mean. He's so so rude. But you know, God can only work as His word take a lead, and that is through His church, through the preachers of His church. Yeah, mano, wa akangia mai ar ko nga bele nga ko fisido ka mido funga o kati pa fu mai o fefi de ka un memo no nga fo ni nga le nga le yo nga fefi e de senga nga e makwa de nga ave ya fo re nga pa fa pe fa la ka mai ka kom ka pu kan ngoinga nga fisi nga po la me de nga fa ka mino po la me de nga de ai ka nga ala yo toke is a kind of pixie. But when it comes to this, Martin Luther, it's amazing how God makes someone bold with the truth. I don't want to offend you. I don't want to offend everyone. I want everyone to be my friends. But when it comes to the truth, that matters. That's nothing. I have to stick with the truth. You know. And that's a different thing. Being bold. 1 sec. Okay then. Siri. Being bold. Boldness, rude. The unfortunate thing is, rude. You know. Ele nga woila se locos tangata il ka wako le memongi ele onga le memongi la ikai or approach you know very judgmental but we need to tell the truth, but we have to be bold about it, but we don't have to be rude about it, you know. Ia lewa ba ia mal fisi foi bo mo le fiaf ia le foi ia ka kongula ula faka ki fa pel ka pure le o pe ma wa ko de eling fa ka mino fa pe dis ka mi pe wo ele nga fefi fe de wo le ma fa yen ka para me mon ia si ia foi ni manga ku ngale fa pe se le lama le awa sa o kuspa ia ai awale ka ma fai awale ta ma fai fu fa ale anga isi awa onga ia ma awu fu ka ma fai ka fu ingoa ia wa isi nga fa fi ka uli o lo ia ngi to tonu ro ia fa mai ngari se awa sa o kuspa ia o fu ko fa ale anga isi awa onga isi do ku ia ka uingo o fisidi o le asa o ngor kuspa ia idem o seanga salafo do ka ungo singo ne ke la paka inga ikan ia ia fisidi nga mo le ka foi kulango
Kasi fungi o whawhika uni o lo. Kasi ngi o whawhika uni o lo o makua i a. Ne whai mai o le. Whai fua o ngaisi ia ka o le ingoa. Ia, ala se kalar ka o ngat kuspa i le mea. Ia, son. Ka mai ia e. O le ia le tala kuspa i e winga o la upsili masta. Ai o le manatu ho le i tūlanga o manatu o whaalia. Ia tau te iloa ho ina tanga dia nisi o tanga te le o iloa tonu le mea la e anga iai o la tau sa. Ia manisi ho tanga te le o ni lotu. Ia o le tatu tala o le tatu tusi e tauna maua le mele. O le lua Timoteo Matau polo fai pues es fitu. 2:17. Nei la wali ina Ka o Paulo. ka o Paulo la ingo. Ia le pole l'ultimo teo su fitu. Fa pero no fai tawin. O ala tō upu ho'i e ati pei o se papala e iai umenio mafiletu o ila ua ia ua sese i le Upu Moni i lola ua whaapea ne ua mawae lava le toe tū ua whaariliu ese ai nisi tangata i le whaatuatua e iai le mafuanga tele na lina wha i loa mai e paulo i ngō tangata nei tutonu i lana ina ia Awea ia tangata i le la tala le tala se sele la te o ina tangata ho pe o le to ese to tu ele ese ala maso nei langa e tau ona i loa tangata le mea moni e tau ina ona i loa tangata le pelo feta pelo mo le tangata fai me pelo le tono le fionga le tu e tau na awea ina ua mai mau fo taimi fa longo ia ia whaalongo sao i le fionga le tu i le meilo e mawele ola. Ia? Ele se sala. O le sala? Oi, o le Le me pasta. O siri. Pe se sala ka o ingoa. Ele se sala. Ele se sala. O lo sa wanga la fa ya ka o le ingoa. Em fai. Wa le foi me kus pa i ingoa. Ah, fai fa mo no, alta te tekne via. Lua Timoteo mtau boi wha. Nga fo il fai upo se fuluman fai upo se fulfa. Yeah. For Demas because he loved this world. O li ngonga gaka o tema. Fai upo fulfa ve me paulo. Alexander the metal worker did me a great deal of harm. Nga fo i ka o paulo li ngonga ngari. Yep. Ai o le an mea le inga fo ile le nga fai nga mea. You know, ava pe ke si le fiese fo mai e avo ile ke la kua vaku e ke oe ia se fo ala o vaku ia oe me ke oki e ke ka ua le mea nga i lo wainga mai ka ua le ngol fo mai nga i lo wainga ka ua le ngol fo mai nga i lo wo ai se a ol fa mo o ngi e aru ke oki se fo ala o vaku ia oe. And I think it's the same principle here. O le ka ku ka fai voi le ai fa sa o ina nganga o ka mai le muli ka inga o o nga se nga ale mafu anga la le na inga ka inga ia o nge ia lu sisi ai o le pui inga o nganga o ka inga ia o nge ne ia faina it is a pure coffee kai ngakala but we love we're trying to protect people from being deceived you know o le mafu anga vo nga ka o paulo io o ngore uri inga ia o inge i karia ngo fie isi ka ngaka le uri ranga o le uri ia o le fai mai paulo kerel me le anga fai ya mai paulo ri seria o muri
ia sa kang le fa mai polo vai le ngai muri sa kang o ko ke o era wai muri fu da o ko ia sa so you know ele se anga sala la nga me ore ko foi o ngara kuspa ia fa ang kaudengo fa kaudengo e fa foi lang ka ku ngi nga fa se me ka usengo se ka ke do ela ya o sede wa peore mahua e ma fai wa peore fesidio le ya samo le lo que ia qui la cara ala ngara tala pe versus en fai ka e pasta a fa wal fai tau fa pungas fumal fa o lo fai pus fumal le lima fa mai lo la ia fa kuanga po lo lapta nga po lo kimo ke mai be on guard against him yourself, for he vigorously opposed our teaching. This is the church is for. We don't just practice. We don't just like our practitioners of the truth. We keep the truth. Ava ainge fai upulang fai kausione man fai upulang ame pasta. Ole commonality ngalai lai ai. Ole leonga. O le tau fima wina o le Upu Moni. Mena fe mai kala a Paulo i o le whasa muanga fe mai. Mai ia oe fo ia te ia a ku le si fe mai ia e le whasa mua le upunga o le kāri i. Kusera fe mai ia e makala fo ia te ia le lile o sanga. A wana matua te e mai ia tātou upu. O le upula ia le whapretania o le ngangu se kuspa e pape o le ia le masangi kako o le lokois o lokos, which is so isi kemia whaliu o le message or the truth. O inga la whai keke kakanga i keke pe teaching i mea e contrast ma le Upu Moni le kam whai kako e upheld ma keep ma tau fi mau so se onga lava la e whawhiangai ma le Upu Moni o kako me whai o le amai o le whaasaonga ma whai loa i tangata pule lola ia leo le tangata pe on whakoanga lua me lawalenga pa ia o le atua i langa Upu Moni mea ngā ua kumu ai ma fula meka churches ia i tangata e leo ngi kerisiano Aise, nang foi ele Upu Moni la saule si olfia mau o la saule si olfia malo la saule si olfia ka ua la saule si onga e manga ia le fefe au manga la unga le ma se si o sau i le nganga moni o le lo le Upu Moni inga ia tapua i moni ma au na moni i le tua ia on bea langa la that's why e ala inga que le fape se anga sala ia il ko kele o loku no ele se anga sala ko kele o loku ale me se le me le ole ave o pepelo i tangata inga ia o mai ai ai ala i fu se oli why lang vele ole truth langa nga sa okay fie la fa kuanga polo le fe mai be on your guard against him yourself o umanga nga faile linga lenga ya ava aifa le oi asia nanga e mako ke ya o fasa mo nga fe me awana matua te mai ya tatu ya surely ya e ka fa pe na tatu mele fai e mako ke ya that will leave us with another question. How can we know it's the truth that we present? I think I could lole ka fa fenga doa e sa o me ko kira easy ya fa fe fu nga doa e se da o ngala fa ni si wa me ye doa la wa pe o tsangwa ngale so ia paulo wa mau ki ngole paulo ka ya an me na lo le ka o le ngwa ke la ki tau fu ngale po sa o le o ngana ya o si da nga me singi pe u e fa maungia le awa onga lea e kala le leia e si ia o menga e anki ki fa feran ka kuma ki ngoa ia me o si foi do kuma i wa menga sa o ka ko ele ia se fu yo tuspa ia fu you know we read the Bible and we see what it says ia makako malam le I mean pila o ngai sa ka ko kalongo ai se waiting pe ko nga o nga foi e fa pe ai o le tuspa ia ma le tala le kaunga mai ingis ai ka ko ngai Yesu le kaunga mai
That's wrong. Yes. You know, that's false teaching. You know, ai sau ia Yesu ke ele kaunga e makiva. That's false teaching. You know, we know that the Bible doesn't say that. So skangakala nga ke ova pengar kuspa. That's a false teacher. We know it. So le lenga ko faya ko ipe o le ile o cholo stin. Ko pelo ang kala le. You know. All he says to people is, you know, ole karikongunga fa kristiyano kaunga e maua e kaunga e malolo. Anga o yala e maua. You know what I'm saying? Yeah. O awa la fa ye. O mana le like if sin me pe fa fenga kolo. You know, that's some of the examples. You know, e ka ko ke lo. Is it me la fa? Se le o nga la fa. Kako kalango fo isi mea baptisonga baptisoris kaka mo. We know that's not the Bible. That's false teaching. Anyone who teaches that, those for their doctrines, that's false teachers. I think from that perspective, this is our authority, the Bible. Ale akumakaka. This is not the authority. Easy kusi besides the Bible. That's a different melanga le ngara kala menga le kakinga inga menga le finka onga ise ia ta fio tatu ka ko kuspa ia. That's the authority. That ole pulenga ole fasingo alanga ale lotu ale kakala ngoi false teaching si ole fe pulang fe ka e sunto ina le fe mai, and their message will spread like ole upula ia ole cancer. Ole mele ke fia vatu o mele o si e so solo e pipisi o fa sa mole a akia fa palangi ole spread e pipisi vungale fa mai among them are Hymenaeus and Philetus longo inga fa me kala polo ole o se ia e pipisi pe your cancer e la vea male oli ia. So what is trying to do? Tell people these guys believe the wrong thing, wrong gospel. So you watch out for them. Akelo le afaing ole mea pe lava ole kala paulo le I even foi le ngorang kama ya pe kelu. Mai inga uasau ia pe kelu. Fa mai I rebuke mai I dale ole mea sa o matua I fai ai iona luma. He tell him off. I say, onga ole fa foli. Ole ale le unga kala. Fa melo la ia me e ola va ya panga pa miskaka. Wo pipisi uma kwai. So melanga going me foli ole keu ole between at the same time. Ia muanga keu le truth. Because e manga ia keu ngal between. Pele truth. So we have to keep the truth. Ava aile ele mus fa pe Paulo mangkon fe mai Paulo nga ile apostolo fa ngaule au fa kusela uli io pe kelu la ile tairo le makua por ka ile ole senga Yesu. Ale mase ava, you know. Ele mase fa pe ila ngosko inga ole vanga apostolo nga ia nga no o upunga nga fa nga pe va venga o maua ile kalatia nga te fai kau me kalatia nga ri toin 2:11 mai what's better Antioka ona o matua fina watuleia te iona lavaluma awa o tatau ona o ina o ia o kangaka la fa pe nga pe o kause ese whether it's deliberate or naturally mistakenly truth, they need to be corrected. O lera fa ku sinka mai Paulo fa ko sa ngeia ma pe kelu ale vanga ia mai Yesu ko ka I rausu ale al kalanga fa nga fa mai ole I opposed him to his face. Longo inga mako ile ai mo se avango nga ku o Paulo ia asia la fe kalia le pe kelu al kala pe kelu fa mai
Ia foi ni so tu singa alo tato uso o Paulo e fainga ta ona malama ia o fa'aliliu e se ina nisi le ia o onga o le ale Peter respect this guy ang fa pelas kanga ka funga le e o ia kwa e se kulanga la ia se mangu e fiki ia elemes ele se me I fa pe nga ia se fe se inga langa ilo le e pe kelu langa se so nga kalia le o le nga karavunga le ma lo sikele upu I opposed him to his face matua fa iatu Iona luma ia malo o le wa kangia mai fo le fisi me le ka uringo e ka uringo pe fa pe o idoa o le faida on se e le fa pe o se ka fa de ngai pe ai onga ole pe o meu kusa ngoni fia kusa foi ma o nga kuspa o le ai ko na me ngale la faia la su es me ka using when it's necessary ya yo o kulanga le fesidi anga pe o la fai ki o is o le ka o le ngo fu ma faia fa de anga fu isi ai a fai o le me mau ki ngo ma ya e ka wanga fai do ya fa ko ele ngata I tangata I ngoga ka ai vo e ka le sia ele ka ngo ingi si ka ko ka ngo ai ele ka kaunga e fa pe ki ngau ki kerisiango ai ke aru malo ma fa ki kerisiango because ele ngia o kerisiango na fa ai you know e me fa volanga ko fa o ke alu le lokunga langa ke fi kerisiango ora ke aru kama you know because we know for a fact pero menen ka kalngo so se kale si ele kari kongu o Yesu o le kua ele je ro kerisiango yes and we should point it out ele se ka fa anga na por fisi ole lofa anga ole fa pe mai si fe mai se ya vai do ke fu ma ko ro kuma ale no o kuranga nga o le lofa nga ka yanga nga pe kuranga a fa pe fa mai su wa ungi le ala Upu Moni ma le ola ile sa ola se kasi tama pe ale wi me ka ai le ka kongo ia Yesu ele se me sa ola nga we have to point it out pe ngai se sila ko wala se sila fa pe so ele ngata la o kanga false teachers but false churches yes you know false churches always produce false teachers ya ma o le o ma kwa mangingo fo ima ani mai fo why me faingo fa pe aku le fia fingi without fear o le loku mo ma wo vai le je loku ele se loku cristiano why they deny the deity of Jesus ele se loku cristiano o queria fa pera o fa le nga o fa that's the truth ava pela Jesus sa ungi e alu e loku ava pera o e fi cristiano ai ke fi alu e nga se me ke au le lofa le fa ko kwai e le fa pe o fa de nga ku nga mai nga fa ko kumu le lofa como susura e fa pe mai fo ia vai me ale o ke fu a pe o la paka inga ia o le o mai wa de o le ia o ngar kus pa ia pe o kala paulo ia fa ia foi le ka ko nga o pe pe o kuranga fsilingi ia ni fia ko nga me ia o mai fora fia fiu ma kua I mangi o foi le kurang ia o ngi ko ka usingo se la fa pe ia vai la fu ka o me ngo ia pe ka usingo ka de se mai ia vai la fu fa le anga la ka de si a de no kurang o de rofa ia pe o le la wa mangi ngo foi de ma ka de vai o ka ko ki le foi ile ko nga o nga o ngo ma ni ia o manga kula ia o pe o ma ku ka ngi ia fia o facing a mafa fo yo ngi me o mai ka ku sai fo ma ko sa o ngi ia ai la fo kuia pe esse si me ko e fia kala ngo ai fo I pe
kako kai mingi o ro koe ia ai di fa umar kako por kala menini fia wa de uma pe fe ko fa lau ki de ngai ka pu yo ka ka ngoa au yo pas Ore ka ngoi fa ang se pas ngoi ngel fa ya ang sa ka ngoi ya o o le la fa kula tala foilia pe lo ka fa kula streak ele debate fa le longa pe ele argument fa le le kupu between us and others o le la fa kula kala we cannot be both right ese kako point ese le point na we either all wrong or one of us is right and the other is wrong because we cannot ele mfenga sa uma ya kako ya lenga sa ngwa pasta ka loa ele me amon ele kala al tuspa ia bela ko ya filmele la kala ngolo faku ka kinga inga skimule akiuka ko male viunga or kuspa ia puli everything has to be from here. This is our authority. Al pongo oisi argument if I may either le mafo fau oisi authority besides the Bible, either a pastor or a leader or an apostle or a prophet ale la toia lotu ale kango kako ile kala al kuspaia e pule kuspaia il tulanga nga pe koe afia ku isa kala koe kau fa ka sosoangi ile ngusia o el nepo so lo so nga ole fa vai umar kan nga fungi sa fi me ngor kuspaia kali mel kuspaia le menen ka kwa ya ole fo ma ki ngor ngi sa fi kali mai o lo fa ma ngi kuspaia sa ole ya ese si o ya dai o ole ma fuanga la volka ko our setup is to we're doing our best to protect the truth. You know, we are not perfect. Amen. But as much as we know, all America ko ki lo ya le fa va ya tu ile langona vo ile ye vo mea tele la vanga ko mai ka winga ya me se yo ka ko ka Samoa. And you know, it's a thing of fear on tai saying o iskanga ka ia voi mea you know ka ko ngo ana vai lisi po ma ka ko ka voi ngo vai Facebook isi mea o saule mea uli ko ngo me la vale le ai wa ku ka ka o kisi vai mea uli you know na se mafo nga e kau dok se mafo por favor vale they don't know the truth don me kongwane le kam foi ko ka ko you know, if you act like that you don't know the truth you know e kele o lo me mong por me vale me ngan ke lo ora me na lu foi kisi foi var me but ava pesca que sa mo lá então Wole ola kisi var sa na vaku o ka ka fi but what I'm saying is this is what we're trying to do to stop our people from being misled by others. I know que le fa ki onga fai mai. That's okay. Eu vou a Yesu. Fa kula Yesu o ngai ole. Me ai mai langi. Que varo. So you know as I said they fa peka ko ke ko peka ko ke lo ato tol tu spai yes but ye never me tu spai o ka ko malam mali tatu tu sa le fa sinonga mali e ka ko ke lo le kwa luo ma luo fa ele luo ma luo bon ele ho isi me sa ko le
Wai sai ku se kai misa kau fe ku le ka kai me ka lo fa ku pe ho e sa ku ngol ku ka li e ka le si o ngale o le ka ka la ilu awo ka wa ngau ka o mai o la lo fa yo vai o me ka ko foi me fa pe o ma ku yo ki ya le fa ke si ngo ka ku ngol ku ye ko nga me Lai fa wa ve ku pe lo ko si wa eu mai le so lai fa ka Meranga ka vai ku ya o nga me pa na o le tu Pai la wo me ya foi le na sa foi me ke nga ve na lua fe kala ile wa na se ma nga ve au fai ku ye ai fai mai le kala le ke au fai mai ke ro lo sunga o le fai fe au nga sa fai se minga ma ko so le na wo ma ko ka kongo ko fai fe ia wa fa longo ke fa longo ko si love of money so you know la fakar ka dia luaf e fa ka le nga ka wo le mo se mi nga ko le lo ma lu mano me si di le o mani no foi le já fita por fatar noi o te tonu foi o então não vou se meto je tala ni fai o le mo le atule fai ki nga ka ko ni mo le atule nga fa tai no fa so le ni fia pa ia le tu nga le pele tu ma fo le malosi Tautino ma fa ia fa si no ma fa le nga ia mo pele la uno wale tu non fingalo me se vai tonu ina fo ima le o ino le fionga le tu ia o le nei fia ia o te taritonu se i fai kwa mai fa ringa le kikina o le mo madu fo i po le tato o ma paanga o le ia telefoni dia le fa se tolu le nunga le Facebook a fai to e Talanoa fa la tele mta upu pe to fi mam na ma ia vili mai ia mai nga le to Talanoa ma fa so vili mai lo sunga o ni vili mai e to Talanoa pe fai to e fa la tele mta upu ia ne via ia fa manu ia tele le to lo to tutta ma vers fo Talanoa na Talanoa ruso. Ya. Ya ole fa inga alta tu por caramele ni fiafi ma manu tele le to lo loto. Soa fo Yesu. Amen.